Internet i upotreba informaciono-komunikacione tehnologije može postati sredstvo. Ove godine imamo i berzu privatnog smještaja, imamo i berzu na oko 250 metara došlo je iz laporovatih glina i breća, ušlo se u rasjednu zonu. Ja sam, moram da vam kažem, među 100 najpametnijih ljudi u svijetu proglašen po Cambridgkom nekakvim analizama i nekim stvarima. Ne znam da su taj profesori Cambridgea budale kao što sam ja budal, ali to je Crna Gora. Ja ću više usmeno da govorim. Iskustava svih zemalja i našeg iskustva proizilazi da praktično je isto ono što je za nama i isto je ono što je pred nama. Ali ono što je u nama i ono što je pored nas, to je različito i to stvara jedan osnov za živ razgovor. Ja koristim priliku da se zahvalim kancelarijama Savjeta Europe, OEBS-u, Američkom konzulatu, kao i našim velikim prijateljima PER-u, znači projektu etničke rezervacije. Gospodine Vlahoviću... Ministre Vlahović, ne može tako staviti. Taj malo. Ja sam ministar, gospodine ministrović. Znači, trajnom zabranom lova zaštićuju se dlakava divljač, ris, lasica velika, hermelin, mečka sa mečetom do 2 godine starosti, srna i njeno jare, divokoza i njeno jare, košta i njeno tele, vidra. Jerebica poljka, veliki tetrijeb, tetreb ruževac, lještarka. A mogu da kažem, zbog toga smo i vanparlamentarna stranka. Ja i ovdje odgovorno ponavljam, znači da vojska Crne Gore ne raspolaže sa biološkim, hemijskim i nuklearnim naoružanjem. Tržišta u Crnoj Gori početi postepeno da uvodi uvozno zavisna zemlja. Crna Gora postaje. Mogu samo jeste li kravata iskrivljena, rekli se mi stalo, kaže krivati je kravati, ali sad u redu to. Nikad nisam vodio računa o tome i... Slabo sam pažnju. Da, i ne znam, neko kaže, stalo ti je veli iskrivljena kravata, ajde sad gledaš i čuješ i rekao šta kažem, a ne kakva je kravata. A dakle... Izvini. Šta će kupovati?